vjolini, 3 violas, 3 cellos, kontrabax u kontinwo kienu dawn l-istrumenti li għalihom inħolqot it-tielet edizzjoni tal-Brandenburg Concerto. Il-Brandenburg Concertos huma kollezzjoni ta' 6 siltiet kitba ta' wieħed mill-aqwa kompożituri ta' kull żmien, Johann Sebastian Bach. Is-Sur Mast Michael Laus se jkun qed jiddiriġi l-Orkestra Filarmonika ta' Malta li se tikkumplementa noti ta' Stradivari u Guarnieri ta' żewġ vjolini prestiġjużi li se jindaqqu minn Carmine Lauri u Charlie Sheen. Ma' TVM News, is-Sur Laurist qal li huwa d-dover tiegħu li jikkomunika kull nota li jdoq mill-vjolin lill-udjenza. Spjega li dejjem ikun gburi meta jiġi jdoq Malta għax jieħu gost li l-pubbliku Malti japprezza l-mużika klassika. Għal tal-kunċert għandna Stradivari li huwa f'idejja, magħmul fis-1705 u għandna wkoll Guarnieri del Ġesu li qed idoq Charlie. X'vidikali għall-pubbliku Malti dik xi ħaġa li se jkun u hemm biċċa minnhom infatti se ndoqqu tnejn flimkien x'se jkun hemm daċ-ċans għall-pubbliku biex jara daż-żewġ vjolini jisimgħu daż-żewġ vjolini prestiġjużi jindaqqu flimkien. Sheen li huwa Ingliż spjega li l-arkitettura fuq stil barokk tal-Belt Valletta stess tgħin lin-nies jidħlu fl-atmosfera anke qabel jinfsu l-adba tat-teatru. This is an incredible violin that was made in 1735 by Giuseppe Guarnieri del Gesù. He's one of the greatest makers of all time. Him and Stradivari, which Carmen's playing a Stradivari, are basically the two iconic violin makers who were making around the same time in Cremona in the early 18th century. And this particular one was played by Yehudi Menuhin, who was one of the great violinists in the 20th century. Is-Sur Mastlaus mhux biss se jidderiġi, iżda se jdoq ukoll il-harpsichord. Apparti mis-sbuħija tal-mużika tagħha ovvjament Bach huwa kompożitur kbir biex ngħidlek komponna l-Bibbja qisu tal-mużika. Però apparti minn hekk hemm sens ta' kolliġelli ta' qisu kważi ta' ħbiberija, illi mhux il-konduktor qiegħed hemm fuq u qed jidderiġi biss. It-tielet Brandenburg Concerto se jindaq it-3 filgħaxija fit-Teatru Manuel bħala parti mill-Valletta Baroque Festival.